Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah Jumat Romiakumullah. Sebagai biasanya kami dari DKM Masjid Al-Mu'arrah akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kami mengundang jemaah keseluruhan untuk hari Sabtu ba'da asar ada memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Diharapkan kehadirannya ba'da asar. Yang berikutnya, imam dan khotib hari ini adalah Pak Ustadz Aksam Mawardi, Muajim Pak Haryono. Perlu kami sampaikan untuk laporan keuangan ini karena ada penggantian pengurus TMT 1 September, jadi tutup buku kita keuangan Masjid Al-Mu'arrah adalah 31 Agustus. Laporan keuangan ini TMT 1 September. Laporan keuangan 1 September sampai dengan 4 September. Saldo kas 5.280.000. Impak hamba Allah dalam memperingati Nabi Muhammad SAW yang cash sebesar total 3.300. Total kas tersedia 8.580.000. Pengeluaran kas 1 September 2025 yaitu perbaikan pintu masjid sebesar 260.000. Saldo kas 4 September 2025 8.320.000. Saldo bank 52 juta. Impak hamba Allah untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW yang melalui bank sebesar 4.900.000. Saldo kas bank 56.900.000. Saldo akhir kas dan bank sebesar 65.220.000 rupiah. Mohon keikhlasannya daripada jemaah sekalian untuk membacakan Al-Fatihah untuk donatur kita agar selalu diberi Allah kesehatan, dimudahkan rezeki dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Yang berikutnya diharapkan jamaah yang membawa anak atau cucu mohon didampingi. Terus lagi yang membawa HP mohon dinonaktifkan sementara. Anak-anak yang di belakang jangan ribut sewaktu khotib membacakan khutbahnya. Demikian dapat kami sampaikan. Lebih kurang mohon ampun. Lillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi khatib akan naik mimbar dan menyampaikan kedua khutbahnya. Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika khatib menyampaikan khutbahnya di hari Jumat, maka dilarang bagi kita untuk berkata-kata, sekalipun perkataan itu menegur orang lain untuk diam. Oleh karena itu, marilah kita diam, dengarkan, perhatikan, dan taatilah. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya untuk kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آل الطاهرين الطاهرين وأصحاب الأكرمين وارض عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina was sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-muttasifu bil kabira wa sabiyya. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariyya. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita nikmat iman dan Islam serta mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Al-Imran ayat 102. Sungguh takwa adalah benteng terakhir kita di tengah kehidupan akhir zaman saat ini, dan sungguh hanya dengan takwa kita akan selamat di dunia dan sampai ke akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Tema kita pada hari ini hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani metode perubahan politik ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya menjadi momentum ritual dengan lantunan selawat dan doa saja, tetapi juga kesempatan untuk merenungi hikmah besar dari kelahiran beliau. Salah satu hikmah yang sering terlupakan adalah bagaimana kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi titik balik peradaban dari masyarakat jahiliyah yang penuh kegelapan menuju masyarakat Islam yang mulia dan bermartabat. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar siap meneladani metode beliau dalam melakukan perubahan politik hari ini, ataukah kita masih menaruh harapan pada metode sekuler seperti demokrasi yang terbukti hanya melahirkan janji-janji tanpa realisasi, atau pada people power yang sering berujung pada anarkisme dan metode menelan korban. Jamaah Jumat rahimakumullah, kitab Maulid Al-Barzanji karya Syekh Ja'far Al-Barzanji mengisahkan peristiwa besar saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir.
cahaya menerangi istana Romawi di Sam. Pilar Kisrah retak, menara runtuh, api Persia padam, danau sawah mengering, serta wadi Samawah mengalirkan air. Semua fenomena itu bukan sekadar kosmik, melainkan isyarat politik bahwa kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ancaman beliau, ancaman nyata bagi Imperium Romawi dan Persia kala itu. Beliau lahir membawa misi perubahan global, meruntuhkan tatanan kufur dan membangun peradaban Islam. Seruan beliau pada saat beliau di pasar Zilmajas, beliau mengatakan, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihun. Hai manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kalian akan beruntung. Hadis riwayat Ahmad. Seruan ini bukan hanya dakwah tauhid, tetapi juga deklarasi politik bahwa perubahan sejati berawal dari pengakuan terhadap kedaulatan Allah Subhanahu wa taala. Saat perang Khandaq, Nabi sallallahu alaihi wasallam menubuatkan jatuhnya Sam, Persia dan Yaman ketika memukul batu besar. Sejarah membuktikan nubuat itu pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika dunia imperium besar benar-benar ditundukkan dan Islam berdiri sebagai peradaban global. Berbeda dengan metode Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak orang modern berharap perubahan lewat people power. Indonesia pada pasca 1998 adalah contoh nyata. Rezim Orde Baru tumbang, tetapi sistem tetap sama. Demokrasi sekuler tetap dipertahankan, sehingga korupsi merajalela, oligarki menguat, kekayaan alam dikuasai asing, pajak mencekik, utang meningkat, rakyat miskin, dan keadilan makin sulit ditegakkan. Sebab yang jatuh hanya rezim, bukan sistemnya. Padahal akar kerusakan pada demokrasi yang menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hukmu illa lillah. Otoritas membuat hukum itu ada pada Allah. Surat Yusuf Al-Hamd 4 ayat 40. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Siapa saja yang tidak berhukum dengan wahyu yang Allah turunkan, mereka itulah pelaku kezaliman. Al-Maidah ayat 45. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah mengingatkan, apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah sistem hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi kaum yang yakin? Al-Maidah ayat 50. Jelaslah, demokrasi adalah sistem hukum jahiliyah karena menempatkan kedaulatan, hak membuat hukum di tangan manusia. Karena itu perubahan sejati hanya mungkin terwujud dengan mengganti sistem kufur ini menuju sistem Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Islam memiliki metode perubahan politik yang jelas sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah menyerukan revolusi massa untuk menggulingkan rezim Quraisy, melainkan menempuh 3 tahapan dakwah yang terarah. Yang pertama, taskib atau pembinaan, yaitu membina para sahabat dengan fikrah Islam agar iman mereka kokoh dan siap untuk berjuang. Yang kedua, tafaul ma'al ummah atau interaksi dengan masyarakat, yaitu mendakwahkan Islam secara terbuka sambil membongkar kebusukan sistem kufur hingga opini umum berpihak kepada Islam. Dan yang ketiga,
talabun nusrah atau menggalang dukungan dari ahlul quwah atau pemilik kekuasaan untuk menegakkan pemerintahan Islam. Ketiga tahapan ini beliau tempuh tanpa kekerasan, apalagi people power yang cenderung anarkis. Melalui tahapan terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil memperoleh kekuasaan secara damai di Madinah ketika ahlul quwah dan mayoritas penduduknya menyerahkan kekuasaan secara sukarela. Dari situlah daulah Islam pertama berdiri, bukan hanya mengganti rezim, melainkan menumbangkan seluruh sistem jahiliyah dan menggantinya dengan sistem Islam yang melahirkan peradaban agung selama berabad-abad, 1300 tahun, dan bahkan 2/3 dunia dikuasai oleh Islam pada kala itu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, setiap peristiwa besar dalam sejarah Islam menyimpan pelajaran berharga, termasuk momentum Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bukan sekadar perayaan lahirnya seorang utusan, tetapi juga awal dari perubahan besar peradaban manusia. Dari sinilah kita diajak untuk menengok kembali bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menempuh jalan perjuangan politik yang agung dan penuh hikmah ini. Baiat Aqabah kedua menjadi landasan tegaknya daulah Islam pertama di Madinah, sebagaimana ditegaskan Al-Mubarakfuri dalam Al-Rafiq Al-Maktum. Perubahan yang ditempuh Rasulullah SAW bukan sebatas pergantian rezim, melainkan transformasi total dari masyarakat jahiliyah menuju peradaban Islam yang adil. Sebaliknya, people power modern hanya melahirkan euforia sesaat tanpa menyentuh akar persoalan. Karena itu, sistem rusak tetap dipertahankan. Maka jawaban atas problem umat hari ini bukanlah demokrasi atau gerakan massa, melainkan mengikuti metode dakwah Rasulullah SAW untuk menegakkan Islam secara kafah melalui yang kita kenal dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Para ulama ahlus sunnah telah bersepakat bahwa menegakkan khilafah adalah kewajiban syar'i, bukan pilihan politik. Imam Al-Mawardi menegaskan bahwa imamah atau khilafah ditetapkan sebagai pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur urusan dunia. Bisa kita lihat di dalam kitab Al-Kahmus Sultaniyah halaman 5. Kemudian Imam An-Nawawi juga menegaskan kewajiban ini berdasarkan syariah, bahkan menyatakan batil pandangan yang menolaknya. Syarah An-Nawawi Al-Muslim bab ke-12 halaman 205. Oleh karena itu, peringatan Nabi Muhammad SAW seharusnya memotivasi umat untuk sungguh-sungguh meneladani perjuangan beliau, menempuh tariqah nabawiyah dan membangun kembali sistem politik Islam. Hanya dengan cara inilah Maulid Nabi SAW benar-benar bermakna sebagai momentum perubahan peradaban. Wallahu a'lam bissawab. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa mimtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amara wa antahu amma naha wa alamu anna Allah amarakum bi amri bada bi nafsihi wa sanna bi malaikati musabbiha wa qudsi wa qala ta'ala
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala anbiya'ika wa rasulika wal malaikatil muqarrabin warda Allahumma anil khulafa'ur rasidin Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ambaqatis sahabati wat tabi'in wat tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin warda anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'il islam wal muslimin wa azil syirka wal musyrikin wansur ibadakal wahida wansur man nasaraddin wahzul man khazal al muslimin wa dammir a'da a'din wa ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dfa' 'annal khala wal waba wal bala'i waz zalmi zalmihan was su'al fitnati wal mihan ma zahara min hauma batan an baladina Indonesia khassah wasairil buldani muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli bil ihsan wa ita'izil qurba yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'alu min fadlatikum wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سووا صفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Lurus dapatkan saf, kita صلاة berjamaah. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi alladzi yuwaswisu fi sudur. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين
وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بقراءة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا، ويا غافر الذنوب اغفر ذنوبنا، ويا ميسر الأمور يسر أمورنا، ويا ستر العيوب استر عيوبنا، ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله